Des tirs ont été entendus au Burkina Faso dans la matinée du vendredi 30 septembre. La chaîne de télévision nationale, la RTBF, a cessé d'émettre. Dans la foulée, des véhicules de militaires surmontés d'armes se sont positionnés. Muri Burkina Faso abaturage bazindukanye ubwoba ejo tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2022. Ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza n'ikinyamakuru France 24 cy'Abafaransa ejo byatangaje ko hari amasasu yumvikanye i Ouagadougou. Andi masasu yumvikana ahari inkambi ya gisirikare, andi yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Ouagadougou. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, muri kumwe na Ndayishimiye Theoneste. Tubahaye ikaze. Ese mota ko nakubwiye ngo njyane kuri mobisora unzanye ne nanga umusa nakubwiye nshaka kurebera umupira ku murasire wa mobisora netse umusa nago uziko mobisora yindutse mayisora ngo iki wowe winjira amanga none ni satari ubimbaza umusa Mayisora ije n'amahita mu menshi pepe nibyo koko mobisora yabaye Mayisora umurasire mwiza ubuzima buhebuje. Ku bindi bisobanuro hamagara 2345. Okay, ikaze inshuti bakunzi bacu. Ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza cyatangaje ko abasirikare bakomeye ba Special Force b'igihugu cya Burkina Faso bashinze ibirindiro mu nzira zose zerekera aho umukuru w'igihugu atuye ndetse no ku biro bikuru by'umukuru w'igihugu cya Burkina Faso. Ni mu buryo bwo kumurinda kubera ko ejo habyutse havugwa amakuru y'uko hashobora kuba hagiye kuba kudeta, ndetse bafunze n'imihanda ijya ku nyubako zikomeye nk'urukiko rukuru rwa Burkina Faso na televiziyo y'igihugu na radiyo y'igihugu, ndetse ibyo binyamakuru by'igihugu bikaba byarafunze ibiganiro byose ku munsi w'ejo. Reuters, ikinyamakuru cy'Abongereza, cyabajije umuvugizi mukuru wa leta icyateye ibyo byose, nimba ari uguhirika ubutegetsi cyangwa akaba ari kudeta yaburijwemo. Ibi rero byabaye bisa neza n'ibimaze iminsi biba mu bihugu bituranye bya Burkina Faso byakozwemo kudeta mu myaka 2 ishize. Urugero nka Guinea Conakry niyo iherutse gukorwamo kudeta. Colonel Apollo Amiba Sandago ubu ayobora Burkina Faso. Murabyibuka ko yafashe ubutegetsi mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2022 binyuze muri kudeta yateye Perezida Oroy Kabore. Ni kudeta yatunguye cyane benshi barimo abasivili, bavuga ko Perezida Oroy Kabore wavanwe ku butegetsi yari yarananiwe guhagarika imitwe y'iterabwoba yitirirwa idini ya Islam. Colonel Amiba Sandago rero nawe kuva yagera ku butegetsi ubuyobozi bwe bwaranzwe n'intambara z'iterabwoba, ariko akananirwa kubihagarika, ku buryo bamwe mu bamufashije gufata ubutegetsi icyo gihe batera kudeta Oroy Kabore batacyumvikana nawe. Ngayo nguko rero ngibyo biri kuvugwa mu gihugu cya Burkina Faso, aho bamwe bakeka ko ishobora kuba ari kudeta yindi yabigiye kuba uyu Perezida Colonel Amiba Sandago nawe akaba yakurwa ku butegetsi. Rero kuri channel yacu ya Rafiki Furahat official tugiye gukomeza kubakurikiranira amakuru yuko birakomeza kugenda. Ntimucikwe n'ibiganiro byacu, kora subscribe ukande no like ujye wumva amakuru agezweho mashya ya buri munsi. Tubahaye ikaze, ni karibu.